Amakuru mashya arakwerekeza ku ikipe ya Rayon Sport ntiyemerewe kwandikisha abakinnyi basha kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2028. Ibihano Gikundiro yafatiwe n'ishirahamwe rya ruhago kuri isi FIFA ikaba ari ibihano bisanzwe bifatirwa amakipe bitewe no kugirana ibibazo n'abakozi cyangwa abakinnyi bayo nko kutishura ibirarane n'ibindi. Ntiharasobanuka ibya nyabyo imbarutso y'iki gihano kuri Rayon Sport. Icyakora ibizwi byavuba ni umutoza Afahamiya Lotifi yasezereye yishyuza arenga miliyoni 85 z'amafaranga y'u Rwanda. Ngayo nguko amakuru arimo kugenda caracara mu bitangazamakuru bya siporo hano mu Rwanda.